Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across Efeso and 𝚟𝚒𝚍𝚍. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, 𝚟𝚑𝚙𝚎𝚘, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started. Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa 𝚟𝚑𝚘𝚢𝚅, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your 𝚟𝚑𝚘𝚢 account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For 𝚟𝚑𝚘𝚢𝚅, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa 𝚟𝚑𝚘𝚢𝚅, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your 𝚟𝚑𝚢𝚅 registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your UP Group Money account to send money to your 𝚟𝚑𝚢𝚅 account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today, or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan.
tangata ia lelei o lau whaalongo ai awai te toe nofo nofo fia fia la ia i lea li iwa e sa o loto usoe o le la patainga aue te whatamala o satani ua liu tino tangata ia lelei o lau whaalongo ai awai te toe nofo nofo fia fia la ia i lea li iwa e sa o loto fiu noa fiu i tau alanga sole o mai fau o le waa fiu noa fiu i tau alanga ona o le amu amu mai o tangata fiu noa fiu i tau alanga sole o mai fau o le waa fiu noa fiu i tau alanga ona o le amu amu mai o tangata fiu noa fiu i tau alanga sole o mai fau o le waa fiu noa fiu i tau alanga ona o le amu amu mai o tangata ona o le amu amu mai o tangata ona o le amu amu mai o tangata e te o whalofa ma whatalofa atu le tātou ainga le nei fwoi vaenga o le TAEAO ma lo le soifo manuia ma lo le tauatai ma lo fwoi le usu seu i tiute ma whaivo le nei aso o le whaupoponga nei o le tātou polkalame o le MALU TAEAO whaaleanganga i TAEAO te tasi mai o le polkalame fwoi nei e taulunga i le tātou MALU TAEAO o le nei fwoi vai aso sa moalo maia ia o le a tātou anga i tātou MALU TAEAO whaaleanganga. Haftai tele lo mātou atua, mātou te whaamanuina lo suafa, o oi o le atua sili sili ese, o oi o le atua matautia, o oi o le atua whaiwavenga, o oi o le atua whaamalolo, o oi o le atua o lo e taitaina la mātou whalaunga, mātou si atu le whaaftai ma le viinga i ate oi. Na le fōu mātou usu mai le TAEAO le li. Mātou langona lava lo whaamalosi mai. Mātou langona le atua lo unga lue mai. Ia whaamalosia pe i mātou le atua. I le tala inga ma le misiona. Whaaftai le TAEAO wa la usu lo atunu. Wa le atua le whianga iai ma lava singa le nei aso. Mas foi le li e o mātou tua a. Mātutua, nei o mātou ainga, o lo lātou ngā lue mai mo ta malawa. Ta tālo le li e nei TAEAO, ta ina le atua le nei polokalame, ma le nei whaasoa whaaleanganga, e le anganga pa ia o lau o fio. Whamanuia i lo ainga mafuta mai lunga o penga ta whailangi. Whamanuia i le tino keriso. Whamanuia le atua i au auna o lo ngā lulue, i so o se ala ata ma so o se ala leo, mai se foi la tau o lo anga ia tu se manga ala o lungo o wala o fea lava le tua ia ia le tua lo ao la vea ia te ila tau. Talo tama i le toto Yesu Keriso. Sau ina i le tua lungo le ea. Glory, hallelujah. Mai se le lie o masini o lo faa unga ina. Ai le tua le mana o laua fio, mātou te whaalea ngā ina inga nuenga le pōliu. Lia e sea nganga whalavelave lo mātou uto. Ta māni TAEAO te ngātu ia te oile vi inga, nei maso mai o oile whaavau. Whaavau lava. Amene ma amene. O isa lo, i ele tua. Mo le atu whaamalole ni TAEAO tātou a inga. Le oa tātou iai le asomulmulu tātou au nanga. Glory, hallelujah. E masa nei tātou MALU TAEAO whaleanganga. Vi ele tua ni TAEAO. O le atu le whamalo ma whatalofa i o au na tofia le tua. I so se maota ma so se lawa. Fia lava se tulimano lei ke lope o lo whaiona whaafonga ma mai mua mai ai. E o whalofa ma whatalofa atu le au nanga Global Kingdom TV. Hallelujah. Ia te auto malava. Me se ainga te tas.
o Samoa o au mai lava I maunga te tele sa ia pa ia maunga iti talofa lava ili Ia le tua. whangaloina ia tātou paanga o lo mwhai o na langoina nei au onanga Ia le tua. ia o le tātou UP Group Money Transfer mes foi o tātou Prince of Peace Ia le tua. Provotech Automotive, Serve with Love Catering, Ministry of Reconciliation for Everyone, Alia Tours, Manai Broadcasting Network, Alofa Tunoa, Pentecosto I Manurewa, ia whapea fo'i ia le Suburb Kitchens. After tele, mata alofa tia tau ni tai au malo le tau tua tunu. Malo fo'i le alo lofa I le li'i malana ngaluenga whaaftai langolango. Hallelujah. Fo'i le whai paanga mai I le nei au nanga. El taltonunga. Glory, hallelujah. Praise the Lord. Tatou anga ilo le tatou manai o le tatou MALU TAEAO FAALEAGAGA. Ia il nei aso malanga whaaloalo. Talo fatu foi le to ina ia le atinu. Ia whailoi foi le nei TAEAO malo le soifo manuia. Ia malo soifo manuia pasta. Ai le I amataina le ta mata upu foi ma le ta fasoa ia po le MALU TAEAO FAALEAGAGA nei ta e fi momoli atu ia o alofa anga I se utama malona aso whanau le ua ulia lona valu se fulu ma le valu tau sanga o le soifufo I se utama pasa e moli atu ila whamanuianga ia te o le tama le talo ia fo I pia le tualo malosi au tato au mau e nei lalo langi le tu mau umanta pena le tu ale no fuanga ia mo tato uma ia mai ia e matata uma lofa I le tua ia tato fei lo se taimi o la tata mai ia pe tu sama fina ngalo le tua ia pe au lia tu le naso ia lewa tu poina ia pe o se si to e fala vea tu le nei tu la le TAEAO pasta mo le to ia o lo fanga I ma ia nga le tua ia te o te mai nei tu la naso ia me sforsi o tato wainga ia ele mana tu o la tato wanga I lo tato fasoa nei TAEAO ia o le amos tato fasoa mai le tusi leo Efeso lona mata upo fa o le fulu la se fulu fitu ele foi upo tolu se fulu malelua o foi upo ia ele manato male taito nunga le TAEAO nei o lo o afifi mai I se fe au mo tato au nei foi tusi e peo na ma fai atu pe le tele waso a tonu e po ua fia se fulu o e whaalongo I I le fola ina o nei foi fas fai taupo nei foi upu mai to tonu o le mata upu le leo le ama faso atu ai foi le ai pe o se mele o se fe au le ua o fai loa mai foi le angango le tu e ama ua nei aso ina ia ma tufa atu le mo tato uma mese o le au fatutua uma lava o le au paia ma le au pele ia o soma tu fafine le li ia ele manatu foi le o le upo ia le tua fo I taimi uma pe o foi upo ia tau fai mate fasoa tu e tai nei a fa pe uma na ma fasoa tu e foi nei taimi ma nei tu la le ma fasoa tu ai ke foi ko fasoa si au ona le tua nga ngi fa fi po nga ngi foi po e te whaalongo I foi le ese ale upu le tua mai kuskusinga ma whaamaumaunga whaatangata le anga le upu le tua le upu umana maa nawa I ele maa nawa o le tua o lona wingala o le upu le tua e pa ia ia o le maa whaitau atua ia nei foi upu ia mua se tolu ia ona maa ia la ma faitau atua ia foi pui su fitu su valu su fulu I valela se faitau mo tu foi pui to ruina fa so solo atua I lo lea nisi foi pui ia ma fa so le TAEAO nei ia vi ia le toa o le Efeso fa foi pu su fitu su valu su luiva le la ma faitau mo atua a mata tu le ma fa so le TAEAO nei o le nei o te fai atu ia te oto ma tau tino atu le nei mea I luma o le li aua tau te toe sava vali wha pei o isi nu wha pau uma o e sava vali I le vā lea o lato loto
o loo whaapau liu ngia o lātou mawhauwhau, o li liu e seina i lātou i le ola o i le atua, ona o le valea waia i lātou, ona o le maa o lātou loto. Ua lātou le langona se mea, ua tu ina atu i lātou i lātou i le mata itu e whai mea leanga uma, lava ma le tu ina nau i ai. Amen. O foi pula i e tolu le la mata tu i le ma fasoa foi le nei. Foi le TAEAO nei. Va i nei i vaenga ia po vese si ia le o fai tau atua foi le nei le TAEAO nei. E faulinga mai foi lea. O lo o au mai e to tonu ia se apo inga. Po o se lapata inga. Fo i le apostolo Paulo i le ekalesia le Efeso. Mana tua o le kusi ngā mai sao ale tusi ale apostolo e ave le ekalesia. E leo se kusi foi le e ave sisi mea po sisi fala potpetonga. Po sisi kampangi po sisi na o le kusi ngā mai sao ale apostolo Paulo i to tonula o le ekalesia. Nga Efeso, le ala wa e whalongo i e. Ai wawai e le amatanga rutusi. Le nga leo ma amatama li fo ipo se fulu tolu anga i fo ipo muli le tolu lua. Ai wawai e le loto le apostolo mai le amatanga fo ipo mua i le fo ipo le se fulu onu. O le manga i fo i me le tana no mai le apostolo. O le mele ngau mai le apostolo foi le ina ia tasi le tino ke viso. Pe kasi kanga ka uma. Au mai tonu le kalesia ke viso. O lono winga ka uma kasi tino ke viso. Oisea, leanga le famile apostolo fo mai langa e tasi le tino. E tasi le fa tua. E tasi le atua. Ia ka kia la foi pu ia vaianga le luma. Ase mai pela i. Newa uma na tala noa Paulo foi le amatanga o le tusi mo ale ala o le vaenga la le ma fie tala noa tuai le ala pe ua tulo le pe ua apa loa ia le apostolo foi le tonu o loto ma mafau o tangata le ala ua kango sao le apostolo i mafau o tangata se kulo le TAEAO nei samo le ua ma ne o makua i kango sao ale apostolo i loto o tangata. O tangata Efeso. Malapaka ia la tangata Efeso. Ile mele tau ole olanga tuai, male olanga fou, le kokongu e lua ko inga olanga, le totonu o vesesia, le wakango sao ale apostolo i loto o tangata Efeso. Po loto o tangata o le ekalesia i Efeso. Whalango foi le upu mua le apostolo. Le foi upu le na whai tau atu. Whamai, o le nei, o te whai atu i ate o tau. O ai le whasa, le aka ukalai. O le aka ukalai tangata o Efeso. O le tau tala i le ekalesia. Whamai, o le nei, o te whai atu i ate o tau. Ma tau tino atu le nei mea i luma ole ali. O ai le mori mau o Yesu. O le mori mau Yesu ma le anganga pa ia ma le atua i upo ia le o fai le o kanga sao i le apostolo i loto tangata konito. Nina ia o le ale me le tau fai i le apostolo. I le wha manatu le peka ko vava i vesesia. O le tau mawhai le o le apostolo o Paulo. O le mafau ma le loto o le tangata, ia malamalama. Aua ale aise malamalama, ale malamalama tangata, o lona winga, e whainga ka o ngā whaaofi le tala le loto ma mafau o tangata. E pefo ngia o ngā kupulanga. Ka ko ke fiu e whai nisi whainga e whai ei. Ina ia whaaulu, pe ina ia ngoto ia le upo le tua i mafau ma loto o tangata. Ina ia malamalama. E le ma whainga kalia e tangata. Ia le sa vali, ia male, mai Yesu ke viso. Wai whai le wa apa ia la paskolo i loto o tangata. Whai mai i luma au atou te toe sava vali wha pe o isi nu wha pau uma.
o e sa vavali i le valea o latou loto. Vai le ua mention mai i le apostolo le upu, o le loto, ma le valea. O le ale mele fia mana o mie, o le ale mele manga o ai ia le apostolo. O le mana o le apostolo, ina ia malama le loto o Efeso. O e foi le te mai mo ma le TAEAO nei. Ma e whaalongolongo mai le upu le tua. Ia mama ua foi le, o tato uma tu lau sambo, sa kako vale uma. Sa kako le lo se mea, sa tato le malama, sa kako wa, sa kako sava vali, wha pau wanga mua. Ai ina ua tato talia Yesu, ma tato talia le upu le tua. O le mele wei. O le wakako popoko. O le mea tonu ale na. Le fautua tuai. Le ua toi whamanatu mai e ia la poskolo Paul le kusi lea. Ia Efeso. Inga ia popoko. E le ngata whawhenga popoko. O nono inga e le ngā ruanga kaunga whai. Mo o ele te mai moa mai. Mama ua mai tato uma. O le hale le ngā ruanga le fie whai luso i fua mama ua. E tatau o na ao ina i tatou i le upu o le atua. Nea ngai tele fwoi tangata e mori mau. Tu lou sa mo, a le ia o ina i le upu. A o le mea sili o na tāua. E le anga no walu e ke a onga Bible study. E le anga. Aisea, e tāua lo kako ia o ina i tatou le upu o le atua. O au sa whapenga fwoi o mawhawhau. Moni ma whamaongi lau kala. Le whawhawhonga ne nganga o le tua. O ngofo mau kilo aku i le mako au loku. Ua aku ua umatu ale whaingaruenga matangata matua. Au kele i alua. O vaiku a makanga o kara vo ale o ke ngofo. Ai se ale mea ngale ngo whapenga. E whamau alunga le loto mani mawhawhau tangata. Whape ua lava ale le ua ulo whaikau. Ua lava ua uloa o. Ua kele lau whaikau le fionga pa ia le tua. O inganga whamau alunga e lau loto. O kele fialu inga ia o inga. Ato te loa sa mua. I le kaiminga o mua nga o walu e loa. O walu e loa e lea onga. So le, ko ke loa lau tala ia au tau. Ke loa o fo i mai le whale e whai lau tala. O ua le vale. Ke loa le menga lenga o le mwhainga o walu. O ka ofi o sa kangi o wangi o walu. Inga ia o loa le upo le tua. E se alo ka whai kau. E se alo ka halu e o inga ka ika i lea onga kuspa ia. E mako i vala. Ele leile o ina o ele te mai moa mai matatou. Ia kako mai lola ia whainga ruanga le tua. Ina ia tatou malama. Ina ia tatou popoto i le upo le tua. E leo o leo le poko la fo le wha walungu aisis. Ia o le poto ina ia whaonga ina i tatou. E whai tatou ma au na le tua. Kau ke fora inga langa upu. Ai vai foi le upu le foi upu mua le. Fa mai o fa o tu te to sa va vali fa pe o isi no fa pau uma. Kele mo fa pau o e sa vali le va le o lato loto. O le mela le le mana o ia. Ia le apostolo ia Efeso. O le si le fia le apostolo loko o tangata. E va le tangata e vai tulou. E vai tangata i le upu o le tua. O le ale mea le mga o mia. E mana o mia le o ina i le upu o le tua. Aua maua le poto malama i le upu o le tua. Oka se maa ia. E lako ke mori mau makala ia ko i se isi o uso a tangata. E whaingo fie anga wha unu le upu o le tua. I le loto le ngā kanga ka whanongo mai. E se male mangaia. E se onga le ua lava o ina oe. So angi mele nganga o le tua malanga wha unga. Kako mori mau aku. E mawhaingo fie. O na ngoto le upu le tua i loto o tangata. Mea langa le ukupu i. Whamailola i e le. Whai upu le sifuru walu. Fitu walu suru i varenga o whai tau atu. Whamailola i. Whamailola i sifuru walu. Whamai. O loo whaapou liulu ngio la tau mai kau whau. Wai vai de mele maui.
le loto tangata mafau o tangata o makua pauliulia o makua fa pauliulu ngia mafau tangata le wona tu e apostolo o Paulo i kusi le wa mai le kalesia Efeso o le mela le mo i mafau o tangata ma loto tangata o le o makua i pauliulia o makua fa pauliulu ngia le li o le rangi ni manga mea lai fai i mafau ma loto tangata. O le mea mo o le kele i o mea le fa malau mai la paskoro Paulo i te tonu o fai po e tonu le ala e kau momoli e ku i loko ma wa fau o tangata o Efeso. Fai mai, e le ngata ina fa pauliru ngi o lato mafau vai. O le ala mea le po, le tupu i mafau o tangata Efeso. Ua makua fa pauliru ngi a mafau o tangata Efeso po tangata o ekalesia e Efeso po mafau o tangata ekalesia i Samoa. Onga olea, onga whainga le li i o laulangi ni. Ua matoa pongi sa mafau o tangata. Le siwa anga le whamei mai. O li liua se ina i lātou i le ola o i le atua. Le mea le umau. Ua li liua se ina i lātou i le ola o i le atua. Oi vai le poko sakani. Whaapau liuri ngia ma whaapau ngisale ma whawhori tangata. Inga ia ten le kangaka. Auangi i onga maua le ola lai le atua. O upu ia o le kusi lea. Leua a mai ia Efeso. Samoa. Leua le se Efeso. O whemela ave i upu ia. O lela au mai a Samoa. O ele te mai mo me TAEAO ni. Ma maha ua le ma ke whaasoa atua. O rona winga. O upu ia e au ngā mo tātou uma. E au ngā mo tātou uma, o se wha manatu mo tātou uma, tātou le tutonu o le ekalesia ke Efeso. A whai o le ngā mai e la paskolo i le ekalesia i Efeso, o lona winga, o le upu lea le atua, e au ngā mo tātou, leanga o le tātou te tutonu o le ekalesia ke Efeso. Lea lau wha manatu mai. Le wha mai awangi o kou sava vali e pe o sava vali nguu, fa pau ia la toami ia mio ana mua ale wo so mani foi pule le ala ufa mai o le fa pauli uli ngia o to mafafau mali liu ese o to i le ola o lo o i le to wa vai le ma ngai o le fainga o le kusi ala apostolo Paulo le na mai a Efeso le uka ko fa no mai a TAEAO nei vi ele to mai so pa ke vi ele to nei TAEAO fa mai lo la ia o li liu se ino la ila tau le ola o ile tu o le si vai fa mai ona ole valea wa ia te ila tau vai e valea ele ke kupu ia mea ole le malama ole tu low ole valea o tangata ole vai o tangata o i ka ke loi ele o maule upu le tuai i mafau o tangata pe o loto o tangata Amen. o le loto o tangata po le mafau o tangata le fia tu u ye le upu le tua o le upu le tua o le upu o longa malo le fa mai ye le matai se furu kolu foi upu o mata upu se furu kolu foi upu sulu iva a fai ese tasi e whaalongo i le upu o le malo ai le malama o le malama le mea le mga umia tato uma o le malama le mea le mga umia i fea ito tongu o le ekalesia keus a fai o le nga mana o Paulo ina ia malama tangata Efeso fa feka ko samu kau ke alu pongi sa pea tau te alu Pauli uri ei pea leo tato whaalongo umari TAEAO nei. I le mea le mana o i le apostolo Paulo. I le ekalesia i Efeso. So, e kakau fōlanga whapenga kako. Samoa i le TAEAO nei. No vai mea ia leo. O whaamalau mo mai le apostolo mea ia. No mea ia le lapata ia. O mea ia le whai ngu ese. E le kaunga whai e Efeso mea ia. Le ala kusi mai le ngā o apostolo. O le apostolo kusi le nga mai le ekalesia Efeso Samoa aungi o ko faia mea o ile faia mea le faia tangata fa pau tangata la tau te le i loa le tua vai la ye
Hau ngā tele mo tatou umani TAEAO. Le upu le tu. Le upu lenga mai a Efeso. Le ua au mai a tatou. Langa o le se Efeso. A misa pati vi e le tu ai. I le nei TAEAO. Wha mai lola ia. Wha mai. Ua tu. Wai wha le ia. Ua la tau le langona. Nei so koe foi le kike lunga i foi pesu van wa o le ola o le atua ona o le valea wa ia i le atou ona o le maa o le atou loto. Kau fia kurikuri kwa le upure o le loto o le mafaufau. O le amele tupu i mafaufau o tangata. O le maa lo, e maa i loto o tangata. O le maa nga ngai alu whakasia mani mea o le malamalama, alu e male pongisa, alu e male pouliuli, alu e male upule o le valea, tu lou sa moa. Alu e male le mafaufau. Alu e male le mafaufau. Mea manga pasta. Ia tu ina tu i foi le lo manga ia. Dei. Fa so pela usunga se uma ia ta foi foi tau ia ona. Mai sa po e vi ele tua. Ese male manga ia. O le upo le tua mo tatou mai TAEAO nei. A fai le te wha longo me le TAEAO nei. O le whamanuia le tua i te oe ala ina na upu. O le anga o le whauke la longa ia. O le uke longa, o le whamanuia o le tua i le upu le tua. I lo ua tangata. Amen. Lo ua tangata. O le menga le mukoi o excited lava foi le e whamatala le me le. Asi alanga le uke la ngona ina. A fai o leo te langona ina. E kaunga e langona ina. E kaunga kafe a kurfa o unga. I lau whalongo. Kaunga kafe a kurfa o unga i lau whalongo. Ia kafe a kusisikangaka. Ia masusu o kusisikangaka. Ia lau whaunga o le mea mai le tua. Mō kako uma. O le mea alofa. Mō kako uma. A vai foi la i le mangai o le kuskusinga la apostolo Paulo. Lenga mai a Efeso. Le se Efeso. A kako le wa yei. O le te mai mo ma TAEAO nei mai whalongolongo mai le upo le tua. Ma ua foi le mate whasoat. O kako, o le upo mo kako, ma whamai Whai mai, ona o le o la tau loto. Whamai lola ia, ua la tau le langona se mea. Vai me o tangata. Ua le la longa. Whamai ia le matai e skulu kolu, foi pesuri iwa nengo. A ese si e whaalongo i le upo le atua ai le langona. E le whasamoa, ai whai kau whaperutani o le understanding. A le whamai i le whaswhaitau lea. Wa lako le la longa o se mea. O le si upo e kongkua i. Wa lako le malamalama. Le ai ma se malamalama o tangata Efeso. Ia po tangata lai kua le ka le sia Efeso. Ngai a mai e le apostolo whaakusa kusanga o kangakanga mai aungi o koko e sa vani pera wadida. Hoi tangata kangaka lai kua le ka le sia Efeso. Ngau a mai e le apostolo e mai o se whaataita inga. I ko kongo ranga kusi le a mai kongo le ka le sia. Leo tato whalongolongo i le TAEAO nei. Ia le tua. Wai foi le iei. Ua la tau le langona se mea. Ua tu ina atu i la tau i le mata itu. Ia oe vai le me le wo ia. Vai vai le me wo e mau le langona po le malamalam. Ia pa wa le me o ia. O le maka iku. Ele se upo, le se ma upo le tua. Ia ngai ke sila fia le wingo le upo ka o le mata itu. E maka ngane ngai upo. O se me fai se tangata. E tangata o le se mafaufau. O se tangata ua lea. Se tangata e lea o inga. O le mea le fai e tangata lea o inga. O le mea le ngā le fina ngalo ai ia. Nge manga o ele apostolo ile kalesia le Efeso ina ia o ina. Ina ia malama. O ngala ko le fai le o mea. Mea ia le kufamalawu aku. Le lunga i fai pure so fiku so vaso luiva. Atato o lo le lalo isi fai ipure. O i la le tata tei loa. Le mea le loko le apostolo o Paulo. Ina ia o ina le ekalesia i Efeso. Ina ia o ina le ekalesia le Samoa. Amen. Ina ia o inga i malamalama. Awa malamalama loa.
Ia le koe whai alo ni mea le tau o le mata itu. Ke malama loa. E talia Yesu, no more makaiku anymore. Ve koe so palo. Oi. E ke malama loa. I le upu le tua mai malama ia Yesu. Wale la faso solo kua i mention mai lo lengo Yesu. Ina e au inga i kako. Kako malama loa i le suafa o Yesu. Malanga maka upu. Ele koe makaiku loa. Por esa lo vi ele tu ele se ma upo le tonu i ai ka ngo foi fai tau lo kuspa ia ngai tonu na san me wala nga ku tonu i ina ia fa manatu mai ai oe mama ua mai tato uma ele o se melele amen ele o se melele me ia ele o fa la mo me le apeskolo i foi upo ia su fitsu watu riva alela ka ko wolo ila lo lus fulu malu kasi o ka se manga ia e alela tau va vetu fa mai lola ia fa mai lola la ngona o tu ina atu ila to ile mata itu e fai meleanga uma wala meleanga uma so se ko inga meleanga uma lava male tu ina nau iai so se ko inga meleanga ia leli ua fai e tangata onga ole kele ole kuinga ngau i ei mea leanga umai lea laua makua maio le mai le foi pure su fiku su varu su luiva le lapata inga le apostolo Paulo ia Efeso i mea ia ngo makua i Pauli uli a mafafau tangata e fia o inga tangata e fia o ina tangata i le upo le tu e fia ka o Yesu malanga maka upu fa fea ona tatou loa Yesu angalea o inga i tatou mo kako i loa Yesu ma tatou malama ia Yesu ma le taulanga ngai o sia mo kako ia le wole koe maka i koe kako vi ele tua o le winga le meta o le matai tu o le kele o lo wifo i kupua o le ale mea ngaka o le maka i ku e ke le upu mataitu ia vi ia le tua o le upu le tua e o i fa tonu e fa boto i tato uma amen i le amia tonu ina ia saunia i tato i ngalu wenga le lei uma la pe o fa mai le apostolo Paulo na tali i FAALEAGAGA o Timoteo ia o le vaenga mo mole o le ala o le tu ia pasa foi upu ia o le manga ia foi upu ia lua le ala o makalo langa kalango mai lola le apostolo Paulo ile mea male mata upu e kakau onga o inga o Efeso ia la fa mtala mai foi pule lus fulu mal lusu tasi ia ma fa wo to ai ala ia ia manga ia o le upo le tua ni tai o mo tato uma ia pasa o le atu ina atu ia oi al vaenga le foi puia lenga le ma io le mai le fa kakianga le apostolo Paulo o vesesia ia ma lenga fa lo pa amen malo ia le atu se o talinga e fia longo foi ni TAEAO pe ia le tu tala ina foi nai foi puia to lu tato fa so ia mon ia fa ma ni tato ainga ni TAEAO ia le tu no more Peka como Yesu. Tato mo Yesu. Sa lo ia pese 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚘 no more or stop it. Ia le la ufa mala mai le apostolo I vesesia. Ia le tu le mata upu e ka o inga I tato malenga fa lo pat. Sa o ia tato ainga pe o so o ali ngu ali la ko kuadi. Viene tu de tao. Leo que Cristiano Martino que hizo la paia ma la pele. Uso ma to fa fine le viene tu. Ai le I a mata foi se tala I mo te lole ua manino le sufitu su valsuiva. Ia. Ai le a mata tu la se tala il fa pule lo suluanga lo sumarfa. Ole ma na ia io va inga ia le fa so ina
te lola le toi o iai. Ai, ese le, mawai atu le tinu ui le mtau puatoa. O le matua i, ese le fina ngalo la apostolo. Amen, le loto tangata o le atua. Nga ia makua i avatu atoa iai lo le tangata le nu. Sa saa mai ale. O le mele wa ia, o makua wha pau pau onu. Oka. Ia mangkua wharangu e re ke inki whangan. Ia, le mele ia. Pea aska iksa wa ia. Oke reo mau ki. Ke whao whako ska inki sa vai. Ia langa mai whai whao pea meo ska inki vai loa. O le winga la tala fu le sa meo la apostolo. Ia. Ile nuu. E vai ele ingata alfa amatai. O fai mai mamea leanga o malava. Ua tui na nau iai. Well. O le winga la tala fu le o singa 2 minuta ale. Ia viere to. O ke le koe pa ila su fito mai su maliva. Ai o le mana ia o le vava ai atu foi le i luma i le amatanga menga le apostolo le o le mtao. Ia. Wa mua address me le apostolo nga ia. Mai Efeso o le no tia ona o le li. Amen. O te ai o yatu outou. Ia outou sa vavali ia tusa ma le vala au o vala awina ai outou. Amen. Ma le loto maua lalo lava. Ma le anga malu. Ma le ono sai. Ia outou fa apale pale le tasi male alofa. Amen. Wa vai le addressinga minga le apostolo le o le mtau. O le mokau kia. Ele almanga ia yon mele wa e kakala. Ale winga tala hoi leli. Ele inga ngā ua maka e paulo le makau. Mua vai le uko fa mangaku mai paulo ia Efeso. Efeso o paulo. O le apostolo a Yesu Keriso. Amen. O le ua noa tia ona o le li. Le li la le mention mai le koi kika ko oi. O Yesu. O Yesu. Mai le o paulo ia Efeso. Efeso te o yatu outou. Ia outou sa vavali. Amen. Ia tusa ma le vala au. Amen. Wa uma ona vala uina i outou. Ma le loto maua lalo. Ma le anga malu. Ma le ono sa. Ia outou fa pale le tasi ma le alofa. Matango fia upo la apostolo. Ia le tua. Mai ia tau mawhaia outou ona ta ofio le loto nga tasi la le anganga. I le nono atanga o le file mu. Amen. Ia peo ngai fasol te leo teimingi a ia. Peo le taula inga leo. Ia. E fai umako ia. O le center. Ioi. Ia la fe melola ia o la apostolo. Ia tau mawhaia e outou Efeso ta ofio le loto nga tasi la le anganga. I le noa tanga o le file mu. Aisea, Efeso le anga e tasi il tino. E tasi fo i le anganga. Fa pei ona vala awino o outou le fa moe tasi. Ua vala awina ai outou. Amen. Tasi le tua, tasi vatuto. Ioi. Ese ma le matango fio upo le apostolo. Me la io le apostolo. Efeso. Ia, pea ngai sa ungoa. E tasi le li. E tasi il fatua tuanga. E tasi il baptisonga. Amen. E tasi le atua. O le tamā fo i leo tangata. O la malava. E alanga lua. Mafua mai a oele te mata mai. Kulou sa mo. Amen. E alanga lua, kua lua, karikongunga lua, papakisonga lua mea. E mafua mai a ia oele te mai mua. Mai tulou. Tulou sa moa nei taia. Se male mangingo le upo le tu. Hallelujah. O lea mele fina ngalo ia kako sava vali malea. Male loko maua lalo. Kako ke whaia na ngaluenga le male loko i lalo. Kako wolo i runga. Koe afe kako mangu malo inga sea nganga se kasi. Mole malo le tu aisea langa ngaua e whaia i lea. Ue whaia i lo marusi. Mole ma wha mau. Koe whao popo kunga. Wow. Ia le tu. E salo. Ma fuongo. Ia le tu. O kako. Ele o ngisi o mafua o tātou sa o lo poko o e pua ma o ki ia. Sa o lo la nga fo ele a. La nga ke kau kala fua. Ai le kau kala ele.
E o le vaenga le wa ai atu nei tau. Well. O le addressinga le apostolo n tau. Le wa toi fa manatu le apostolo ia Efeso. Efeso, e le o tau atua na. Amen. E tasi lo o tau ali. Tasi le whātuatuanga, tasi le baptisonga, tasi le atua. O le tamā fo i leo tangata ola umalawa. E vai le tala la apostolo i, e le ngaka i ngā, o lo i to tonu fo i ate o tau umalawa. Amen. Glory, hallelujah. Ese le matango fie o le winga pe o me o kofi fo e to. O ngole ma ngai ke lo me le wa e. E alanga pisa na ngai le o le tua le tutonu o tangata. Amen. Vi ele tua. Mai lo le apostol mai a ua au mai a te i tātou tai tōtas. O le alofa tu no. Wow. Le ia se tangata soi fua i lunga o le fonga ele nei. Vi ele tua. Ele au mai ai ele atua lona alofa tu no. Glory, hallelujah. No human being on the face of this earth without grace. E alanga ngā tātou wola. O no le alofa tu no le atua. Femele o Paulo i le kalesia. Efeso. E alanga mai le alofa tu no ia te outou. E wha te tau wina ma le mea fuaina mai e ke riso. Wow. E leo se manuia sa tau tātou maua. Amen. A leo koua. A leo kou maka iku. Wako whai a mea o le anga. Wako wifo le, wako whai le tau atua. E fia se fulu susu o. Se fulu susu o. Makau kia. O taiana. O more than that. Amen. Ioi. O le ata o le atua taritane. Amen. O le aka o le atua taritane. Le aka o le whawhingi le o tiana. Hallelujah. Ako wawai e more than 10 o susu o le whingi. O le ata o le whawhingi, o le atua o le whawhingi karikangi. Amen. Ia peo se au ngā koe whaalata atu ia. Le atua lea pasta. Ia. Mai se lava nisi o tupulanga la tau tele ilo le atua leo Efeso. Ia, whai keke. Lea lau makua i le loto tele la apostolo masa saa mai. Amen. Lea la whemeloa ia Paulo. Efeso. E ai, le ua umanga au mai le alofa tu noa ia te auto. E wha te tau ina ma le mea fuaina mai e ke riso. O le mele ua wheta lai mai ai o ia. Na fioa e o ia ilunga. Mana tai wha tangata o taua i le tawhianga. Amen. Wana fuaina foi mea alofa i tangata. It's free. Imagine o le mea fuaina mai mo tātou ale abio le anga tātou. Anga sala lava tātou. O le ka kia i mea mo fua. Ia la le au kilo solo ai o. Amen. Le sa vari solo ai o. Aleluia. Fai ele mea. Kango vale ako i mea ia inga nga oi aku. Aleluia. Mele leo Paulo. Ia. Nga, Efeso. O le upu nga. Na ia fio ae. Se alo na winga. Pe a fai e leo lea. Ua muai o na fio ifo ia i mea maulalo i le lalo lang. O e salo. Aleluia. Amen. O le na fio ifo. O ia lava lea na fio ae i lunga. I le langi. Umalava. Ina ia whaatumuina e ia o mea umalava. Amen. Amen. Na ia tu ina mai fo inise e fai maa. Apostolo, profeta, o e fola tala lei, o e si foi e fai ma leo ma moe a toa ma fai a onga tu spai. Tele mana no tama fa na o sa mo. Hallelujah. O fa me alo faina i me alo fatangata ia. Mai leo polo ina ia Efeso, ina ia fa a toa ina ile au pa ia. La tau te fai ele ngā luenga au auna. Ia ati na e ai le tino ke riso. Amen. Amen. Ele iwala uinga fua la tātou. Iyo. Ele leo toi fa manato e Paulo ia Efeso. Ele iwala uinga fua o tau. Ia o tau sava vale tu sama lea. Ma le wala au wa uma na wala uina i o tau. Tongo uinga ele ngata foi lai mea lofa tangata. Ele i wha mea lofa fua ina o ele atu ele mea lofa ngua e functional timing nei. Ia. Ma seo se tā leni. Ngaia, ele uinga. Mai Paulo, ina ia wha atoto ina ilea, le au pa ia. Ia. La tau te whai eile ngā luenga, a au auna.
ia tina e ai le tino ke us al melo kupulanga u ka mo e fo le si le ngales Ia. e leo se keimi ko e toi tusi lima i tatou Ia. e leo se teimi tatou te toi fa masino sino ai Ia. mai e Paulu se ia tatou o atu i tatou uma lava maloto nga tasil fa atua male i loa le lei o le alo o le atua amen No vinga la e le ilo le ia le si Yesu. sa o iga E. mo ya la wai mo ya lo fa la iga le fa le Ia le tua. Samoa sa o nga sa o kala le si lo mo ko inga ya mako lo mo ko inga mako Ia. mo ya fa la iga le fa la iga E mo ia fa la inga. Ia le fa la inga le. ya la sa o i Paulo Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ese le matangofi. Ni ia le tua. Mea, i le faa tua, ma le iloa le lei o le alo le tua. Amen. Ina ia fai mtangata matua, ia o le fua o lewa matua. E tatau ma le tumu o keriso, ina ia le to e tamani ni i tatou. Amen. O loo fe lafo i ina e peio pe au. Ma fe, ave a ina i matangi lava o mata upu pe pelo tangata i tonga fiti leanga. Ua saunia i faa se ai. Amen. Ele Paulo, a ia mio fa maoni le alofa. Ia. Ia le tua. Ia tutupu i tātou ia te ia i mea lava, o le ulu lava ia. O ia fo i o ke riso peila, me le ngai whaso ia ngafi. Ia. O ka koua i tū tino, o tino ke riso. Amen. O Yesu leu. Ia. Al melo o ia ingi. Leo leo o su ea leu. Ia. O dia unu. O dia unu. Ia se wha umaka me. Ia. Mai leo Paulo, e mai a te ia o na tupo le tino lava. O loo, wha a te tauina ma wha so oina, i ua lava e fesoso ani ai, wewa aile e tusa malea, ma le ngaluenga i le fua i tu tino taitasi. Amen. Ia i uina atina e ai le tino, e ia i le alofa. Amen. Ia nga. O lore i whai upu in whaso to ina. E mana ia le la tawa i le luasfulu. Ia. Anga i lalo le luasfulu ma le whao. Ia. Pai e se le matango fio le mele wa e pa ia i le tino. Mele i o Paulo i whai upu na i luasfulu. Efeso a o tau. Ua lea o ina o tau whape na i le mata upo keriso. Ina ua o tau whaalongolongo ia te ia. Ma ua o ina i la mata upu. Wow. E tusa ma le upu moni. Wow. O loo ia Yesu. Ina ia. Efeso ina ia o tau ese le tangata tuai o loo waleanga. E tusa ma le amionga whaana mua peila le waenga ia. Makaiku ma amio leanga. Whapau. Le waenga nga ese au wala le ui e. Le ui kul kafa siti. Le basa ka kunu ngol ma. Le makua siti le whakusa ke de. Aleluia. Na kasino. Meleo Paulo, e tusa ma le amionga whaana mua, e tusa ma tu ina nau e whaase se ai. A ia toi fuata ina ma na o tau loto. Ma ia o ofu o tau tangata fau. Ua whaia e fau ringa i le atua, i le amio tonu ma le amio le lei e wha maoni. Ia, lau sunga le tinu, onga le ua, wawa e tuai tātai mi ua. Ia, le umana ia. Ia, whai ua, le ua tātai mi ia o. Ia. Whangata mai inga. Wha umau mai loe lau su. Ia le tua, makangofia i o le ua le tua. Amen. Makangofia ke le ua le tua. A o ngā whamanguia le tua, foi le kaku whalongo. A tu lou foi ia le TAEAO, ma le asoa. E le o soso fia ai, ia. Amen. Le o soso penga o singa ipu vai, ama singa ipu kipe a o ngā malie. Lou loto i le ua le tua. Ke le fia mo ia, le ua le te whai e tua. O le mea le o so toi foi ala pasta i, foi ipu ia. Mana tua le ua pe o le ua mai upo la aposkolo foi lele ia. E whamatala mai ia kuinga ngau ma mea ia. Mai la tau le sava vali ia.
Ni foi le mai ana mo mai la tau la ko ke I lo ai Yesu a. Ale ala wo so mai lo kai pe me nga ka uangi mai a o tau. Oi, a o tau le Efeso. A o tau Efeso ua le o ina o tau whapena I le mata upo keriso. Amen. Ele whapena le o inga o kou. A mese o ele te mai moa mai. Leo koe whamanga koe, ele ai chamo. Ele ia o inga whapena ia oe maa o mai tato umai le maka upo e winga ia keriso Yesu. Ese ai ia le mele wa o ina tato. Ia mese kako leo kako loe upo le tu maka kari Yesu. Whawhenga e kari Yesu. Onga ua o inga oe. Ua o inga oe. Ia mamala malama lo mafau malo loto. Aua anga whape kele kalia. Maele malama. Ai, whape nge ia kulo. O la ke makaiku. Amen. O la ke savali ia wala ia le whamai pauru. Auangi o kou whape ngā pe o ngākai. Ai whape kai le mangingo le upo le atua. Sole, Samoa, se le ai. Ele whape ngā mea ngā o ingai o kou e winga ia keriso. Amen. Ele whape ngā ese ale mea ngā. E pe kai pe ia le wao mātua I whāna woia. E sal mea o tua I tamaiti. E sal mea lai o whai. Fo I lana ngā. Amu ia se matua. Aleluia. Amu ia se tama, amu ia se tina. O ngā ia o inga o ngā alo whapea. Kau wa aia kuloa wha esi kamikiki wa kau. Ese le, le au wala laua kau. Laua kau mimilo ko e langa friend. Lala mimilo ese malea. Male au wala e ola I le atua. Amen. Langa lenga e o inga I Yesu male atua male tama. Laua wa aia kuloa kari. Laua amakape inga mimilo aku wa turn e langa girlfriend. Anga fuinga. Ko langa po. Ko abaka ngaliu. O lo maka ngali liu fo ngale ile au wala ole ola laile tua. Amen. No vai le manga I ole le wo so mai. Ia ngora ka mi fa mai no kai man. Fa mai ina ua o tou fa longo ia te ia ko fa longo ye. Hallelujah. Ko fa longo ye. Ale ko ke fa longo mai ye ne make mori mau atua ia auto. Ia ma fa longo foi ma ua le stangata. Ngā o inga fo ima ue e lesi tangata. Amen. Lesi tangata o la ile mea lofa fo le whawhaia onga. Ngā lako o mai fo ima ue. Makele o ala oko. O ma ua le make mori ma oko ia oko. Aleluia. Le ma mori ma oko. Le mea ngā o inga mai e ma ua. O le mea ngā o pe o whai. E tā ua tele le mea lea. Ora kako ea o inga kako e isikanga kai maululunga aku ia kako. O isikanga ka le mea lofa whawhaia onga. Maua la tau whailonga malako kikeri malako masta. Ia kako mauele se mea kako mai ka ofi. Ia kako mai kufarea kufaku. Moe mole tina o ke uso. Mai whare e. Ina ua o tau wharongo longo ia te ia. Ma ua o ina ilana mata opu. O lana mele, ole o inga. Amen. Ole o inga e ka ua le o inga. Ina ia tātou lama. Awa a kako le lama. E kako e pongi sa, e kako e pōli uringia tātou po whai upole lengo wha laua kua. O pōli uringia o lātou mawhau. O lana mele e pōli uri, o mawhau. O lana mele o ina I, e o inga o mawhau. Amen. O le mawhawhau e kaunga o inga. Inga ia malama le mawhawhau. Le anga o le pauli uri le mawhawhau. Ia le tua. Amen. Wai whai leile maanga I o whasfo ipuri. O ina I lana mata upu. E tusa ma le upu moni o loo ia Yesu Keriso. Wai le I le upu moni. E le se e kale sia kulou sa moa le kai au ngi. O le upu mongi, e le o se ekalesia, o le messenger. O ka kou o ave fe au. O le upu mongi o Yesu Keriso, o le arka ko me fai. Ka kou kala ia le upu mongi. Oi, o Yesu. E le o se upu mongi lau ekalesia, se kulou po se ngō lau ekalesia. E o foi le ngō ekalesia, le make ngā lue ei. E le o se upu mongi.
A le ala upu mongi le whamai. O Yesu Keriso. Whamai e Yesu le mata Yesu. Whawha upu e ono. O au nei o le ala. Upu moni. Ma le ola. E le alua. E lava se tasi i le tama. Pe a le ui aku lai le upu moni. O ai. O Yesu. Leo e whalongo i e. E a o ina. Hai i tātou. Ina ia mala malama o tātou mawhawhau. Ia mananga whalolo pasa o ngor ka kaimi. Vi ia le tua nei tu la raso. Amen. Ska popo vi ia le tua. Mo le atu haftai tele. Wa inga le TAEAO. Sa mo le atu tele. O le whai unga na o tātou MALU TAEAO whalenganga le vai aso. Ia le anga le lei o le tua i lau singa ma ngā luenga whai ui ufu le vai aso. Ia manu ia tele ia le whianga ia i ma fuafuanga toi o le aso. Le wanga i mai le tātou ai mainu ia tātou whiloi pēr i le tātou manai o le manawa o ngā luenga. Ai mai le taimi nei e mati whātou whātou ma le sunga ia le tinu. Malo fomfulu o le apostolo o le ai mainu i meti ka. Tātou whiloi lunga le ai mainu sa i fua mai manuia. Tua. O sa matofa fini le li.